Prošlo je 25 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Sporazuma za koje se mislilo da će donijeti mir, prosperitet ovim zemljama, Bosni i Hercegovini prije svega. Sporazum koji je trebao omogućiti da se pridružimo Europskoj uniji, NATO savezu, da ekonomski i socijalno, društveno rastemo. 25 godina kasnije to se nažalost nije dogodilo. Razlozi zbog kojih se to nije dogodilo leže kako onima koji su napravili takav sporazum, tako i onima koji žive na ovom području. Onima koji su napravili sporazum zato što su napravili sporazum koji je bio apsurdan i loš na samom svom početku, pa vremenom nije ni mogao postati bolji, stvarajući jedan užasno loš diskriminatorni okvir za život u ovoj zemlji. Nažalost, oni koji žive u ovoj zemlji tu problem ne prestaje, jer to njih ne oslobađa krivice što ni oni sami nisu 25 godina kasnije ništa posebno uradili da poprave stanje u ovoj zemlji. Kada se sve sumira i ostavi sa strane sve ono što jeste i nije, ostaje činjenica da je Bosna i Hercegovina 25 godina kasnije jedno duboko podijeljeno društvo. Društvo u kojem su se etničke zajednice, ljudi koji žive, podijelili na raznim osnovama, onemogućavajući da oni sami individualno i zajednički žive u jednoj normalnoj zemlji u kojoj će za sve njih biti mjesta. Nekad mi se čak čini apsurdno, ali čini se da izmišljam uvijek neke nove načine da se još uvijek i više podijelimo kako bismo održavali taj konfliktni potencijal koji smo imali u prošlom ratu i koji nas nikada nije napustio. Nažalost, mirovni sporazum u suštini nije ni bio mirovni sporazum. Mirovni sporazum je omogućio da se prekine oružani sukob u ovoj zemlji, jer mir u jednoj zemlji ne podrazumijeva samo odsustvo oružanog sukoba. On podrazumijeva da ljudi žive u miru, prosperitetu, da su u dobrim odnosima, da njihova zemlja napreduje, da se u njoj stvaraju demokratski standardi ljudskih prava i sve ono što čini da suvremene zemlje takvima kakve jesu. Bosna i Hercegovina nije takva zemlja. Bosna i Hercegovina je zemlja u kojoj je ono što je stvorio Dejtonski sporazum, onu elementarnu diskriminaciju među građanima koji žive u Bosni i Hercegovini, to ustavom zagarantirao i legalizirao. A danas 25 godina kasnije još uvijek imamo dvije škole pod istim krovom, imamo segregaciju djece, imamo rasni etnički apartheid, imamo jednu strahotu u ustavu koja se zove ostali, gdje cijela jedna grupa ljudi koji žive u ovoj zemlji zovemo ostali kao da oni nisu vrijedni onoga da budu priznati kao građani Bosne i Hercegovine i da budu jednakopravni kao i svi ostali. Kao takva Bosna i Hercegovina očito ne baštini i ne spada u zemlje zapadnoevropskog kruga, zapadnoevropskih demokracija i još će dug put proći dok takva ona ne bude, ako i bude u skorije vrijeme. To može biti naša nada, može biti nada ovih građana, međutim, nažalost, nada je ono što ostaje onima koji nemaju ništa bolje da se pouzdaju. U ovom trenutku građani Bosne i Hercegovine i nemaju ništa posebno bolje da se pouzdaju osim u nadu da će biti nešto bolje sutra, jer društveno-politički lideri Bosne i Hercegovine, ljudi koji upravljaju društvenim procesima u Bosni i Hercegovini, 25 godina kasnije jasno su pokazali da nisu sposobni, niti spremni, niti imaju želje, niti volje ili ne znam već čega, da Bosnu i Hercegovinu pretvore u suvremenu demokratsku zemlju zapadnoevropskog tipa. S druge strane, njeni građani, kojima ja pripadam, su u nekakvoj letargiji odsutnosti iz vlastite zemlje. Ono što fali suštinski Bosni i Hercegovini su građani Bosne i Hercegovine. Ljudi koji žive u njoj su, čini mi se, sve više nego što su građani same zemlje, građani Bosne i Hercegovine. A zemlja bez građana nije ništa. Zamislite Njemačku bez Njemaca, Francusku bez Francuza, Finsku bez Finaca ili Amerikance bez Amerikanaca. Nažalost, građani koji žive u Bosni i Hercegovini danas pokazuju puno više afiniteta prema susjednim zemljama, prema nekim dalekim imaginarnim susjedima nego prema vlastitoj zemlji. Ono što bi se moralo promijeniti
siguran sam, ako bismo željeli normalnu zemlju, je upravo taj odnos. I ne govorimo o nekom slijepom, glupom patriotizmu, o nekakvom slijepom nacionalizmu kojega, nažalost, u Bosni i Hercegovini ne manjka. Govorim o želji da vlastiti dom i vlastitu zemlju učinimo boljima, kako ne bismo morali odlaziti u Austriju, u Njemačku, u Ameriku, kao što su otišli oni koji su smatrali da Bosna i Hercegovina nikada neće moći biti zemlja normalnog života. Nažalost, 25 godina kasnije, poslije rata, vidimo da Bosna i Hercegovina je sporo napredovala, čak mi se čini zadnjih 10 godina da užasno puno stagnira na tom europskom putu i da ono što je Dayton stvorio na početku, što je bilo loše, danas postaje sve lošije i lošije. Kao što sam rekao, to nije nikakvo opravdanje za građane Bosne i Hercegovine što 25 godina kasnije nisu napravili nikakav bolji okvir. Ali ako hoćemo da ova zemlja bude bolja, da ona bude naš dom iz kojeg nećemo morati odlaziti, nego naprotiv u kojem ćemo živjeti sretno i prosperitetno, svi građani Bosne i Hercegovine trebaju biti patrioti vlastite zemlje, voljeti vlastitu zemlju i ono što je naše i od njega svaki dan na svakodnevnoj osnovi, svaki dan, svaku godinu praviti nešto bolje, što će onda u neko dogledno vrijeme Bosnu i Hercegovinu pretvoriti u zemlju zapadnoevropskog tipa u kojem će biti zaista lijepo živjeti. Jer za razliku od mnogih građana Bosne i Hercegovine, ja sam bio u mnogim zemljama na svijetu, bio sam i u bogatijim i u siromašnijim, bio sam u 40 zemalja svijetu. Ovakve ljepote rijetko ćemo vidjeti. Bosna i Hercegovina ima beskrajne prirodne, kulturne, historijske ljepote, fenomenalnu hranu, ponekad i fenomenalne ljude, ali ono što nam fali zapravo su da ti ljudi osim ponekad budu stalno fenomenalni i da od svoga doma naprave nešto fenomenalno što će im omogućiti da normalno žive. 25 godina poslije Daytona ljudi odavde odlaze. Čini mi se da je to najbolji znak o tome šta smo uradili s ovom zemljom u zadnjih 25 godina. Iskreno se nadam da u budućnosti, u narednih 25 godina, Bosna i Hercegovina će biti puno bolja nego što je danas.